ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادنا ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحالین چارکادی اموین گشتین فیکو دوش بوی پیشکش کرنا برنامه هوای روشانه ایوارا بادینان بینران و کوی نظام که برنامه روزانه تیتا پیشکش کردن و دوان روزی دا امراد بینم میوانداریا کسانه که چند کسانه بوده که الویری گفتگو یک بیتگرن چگری دای بی پروژه و یا انجیگری دای بی بزانین و زانیاری میوان روزه بو بتر خدمت کردن اوین هجا و خوشتوی ابرو کامرا بینم میوانداریا دکتر و ماستای زور برای دکتر رشید فندی روشنبیر آن یا خود بابت می ابروکه دل سر روشنبیریا گشتی بیتن آیا روشنبیر کیه چل سر ملید روشنبیری پیدویه چاو دی ولاد روشنبیر بن السر ملید کی فرق و ولاد روشنبیر کتن هکر کسان ناف ولاد روشنبیر بون چه چید بیتن ناوای ولادی دا جیان چاو بریوت چیدن افسیاره و هجماره که دی افسیارین وکیوا من آماده کرین دیش دکتوری برای سینه کرن هینین هجا و خوشتویجی شیم پریوان جمارا اوین سرشاشا مدیار هین شیم پیوندی مبکن سبارت بابتی هر پرسیاره هوا هبیتن دیگه هیتا دکتوری دکتور دست بی که تو گلب خیرالی سر چوا افرو بوی وارا بادینان بله گلک سپاس یا هوات که مباری هوا جی خوش بید زور سپاس دکتور میوی چندی دست بی که این بجین بله روشنبیر کیه بله و تماندم دا دم مزانی کی روشنبیره چل سر ملین وی روشنبیری پیدویه کو بو خلکی خوب کتن این دردورین خوب بله پناسا روشنبیری گویره دمی یا هات یا گوهرین یعنی او روشنبیر شیوه که دیت هاتا پناس کرن بری نوکه و نوکه گوهرین تو پناسه داد چه بود هندی روشنبیری بره بو هندی کتابت ما خواندین سر روشنبیری دگوتی روشنبیر اوه یه همی تشتکی بزانید و تشتکیجیش همی تشتا بزانید آنها کو چند زانست و زانیاری دنیای هند و هر که پیچکی جیب زانید بلد گل هنده جیدا ایک بابت داد دلیوا شوان همیاد دلیوا پسپوریا خدا همی تشتا شوی تشتی بزانید اول بله حسا پناسا روشنبیری تیر ده بیجیم بو نمونه یعنی ده باشتر روم ببید ایک دکتوره دویتن همی تشتاش دکتوریه بزانید چونکه دکتوره بلد گل هم دیجی پیچکش فاتشتی دیجی بزانیدن بوار دیت جیانه بله نکه او تیگه یهات یا گوهرین او تیگه یهات یا گوهرین چونکه دنیا هاتا گوهرین و روشنبیر چنا بیت یه گرتی بیت یه زندانگیری بیت بابت اکیدا بس بابت اکیدا دوید پیوندی پمی بابت ها وهبید و جبلی بابت خوش جبلی تایبت مندی خود وید زانیاریت باش هبن سر بابت دیجی جبر هندی روشنبیر نکه هاتا گوهرین یعنی دکتوری پیدویه وقتی که به خدانید آن مهندسی اندازیاری روزنامه بخینیدن گوارا بخینید کتاب بخینید تشتت سیاسی بزانیدن تشتت روشنبیری بزانیدن و هر وصابو همی دلیوت جیانه جبر هندی روشنبیری که بن جدایه یا نکه جدایه نکه موداوی برفرهتره وید پتر تشتا بزانید زور جانا ما مستقل سر رای ویزانینی خرکی را و تشتا بیتن همیه بزانید یعنی پیناسه بدل بود چنکو دمشی بدل بود پتر تشتی دیجی هم بشین تیند گورا پانا جیانه دم بشین بس چل سر ملت وی روشنبیری پیتویه فره کو او بکتن اجاب هر ریگه که هم بشین گهاندنی بیتن دستی بیتن حتی دیمایه وید روشنبیر چاوا خود نابا خلکی دا بین کو پی و روشنبیر ام بدانی نسن بله همی دما شمیجوا کفن و حتی نکه مروی روشنبیر دوید رول خوب ببینیدن وید رول خوب هبید رول خوب ببینیدن ارک سرملوی رون کرنا گلک بابتانه بو ملتی بو نمونه جواک ما کردی کفن همیت نخواندوانه بون یعنی همی امی بون نخواندوانه بون همی ملت کرد بری 400 ساله بری 500 ساله بله هندک زانای دینی هبون هر گندکی هر باجرکی او روشنبیر او تخا روشنبیر وی دمی بو وی زمانی بو هگر ایکی تشتک دینی نزانی با داشت دفوان ایکی تشتک دنیاییش نزانی با هر داشت دفوان ایکی مکتوب اگه بوهات باش شعر دکی دا مکتوب بعد دفی دا بشته بوم بخینه و همان دم داوی مروی چوا خور روشنبیر کرد جبلی مسئله آینی اوی بارا پتر شوان خوب ادبی جیوه گرد دا دابینی ادب فارسی خواندی ادب کردی خواندی شعر چکرین و جاجبر هندت ناف جواک کردی کفن دا روشنبیر کتبون بل هنگی جوار رول خود گیره
يعني وی زمانی چه بیتن باجه رکی وکی دهو که هنگی بچیک بو بله چه بیت چهار زانای دینی له بو نه ودی خلک دی همین خواندوانه بو هنگی ارک روشن بیری همیل سر ملت وابو یه دینی و یه دنیایی بله نکه دنیا هاتا گورین خلق پتر روشن بیر بو زانست و روشن بیری پتر بلاف بو پرکا خواندنگه ها پرکا روزنامه و گوارا جبه دی روشن بیری نکه هجماراوی جی زده بو و ارکی جی زده بو منه بس بو هندید بو ما مکتوبه که بخینیتن روشن بیری نکه آن بو ما ده رزت شعر جزیری بخینیتن آن یا خانی بخینیتن مدوید دنیای افرو گهیت روشنبیری افرو دوید دنیای افرو گهیتن چشلای سیاسته و چشلای بازرگانیه و چشلای زانستی و حتی دیماهیه دکتور بله تید گهیت اف روشنبیری ویگا و کل سر ملیتوی پیدوینه و کی برای و جناب تگوتی بومه هوزانه که پخشانه که آن دو ریزت نامه که بخونیتن ویتن افروکت تیب گهیت وی واقعی هم تیدا جین تیب گهیت روشنبیری بله بله بصح تید گهیت یا نه یان جی وکو سیبر لحات یا روشنبیر افرو کل دیف هندکا چیتن هیدی دیف چیتن بله آخ ناتا گلک راسته هیدی دیف چیتن یه خوی خستیا لایکی یعنی رولک لاوکیل بینیتن یعنی رولک ثانوی یه دوید بینیتن خونا هاوتا میدانه اوجی تیتا گهورین جواکا دا همی جواک نوکی ایکن دولت گلکت دیموکراتی و پلاکا باش دیموکراتیت دا در باز بوین روشن بیروان دوره خود بینیتن یعنی دبیجن خلق دبیجیتن روزنامه تایمز یا بریتانی بله. روزنامه یا نافدار تایمز هکر سرگوتاره وی یعنی مقال افتتاحی سرگوتاره وی بدیجی حکمت بیتن حکمت یا وی وقتی انگلیزی او حکمت دکوید رئیس وزراء استقاله داد هند یا بسنگه او روزنامه إلا راستيات بيجيتن وملات إنجليزي هند جوه خدته هكذا دل هافت أكي أو كاس دوت استقالة بدتن يتما روشنبير يتما نشياوي رولي ببينن بوشي نشياوي دوتن روشنبير بري هميت اشتا يه راستجو بيت وراستجويل دفع بيت مصداقيات الدفع بيتن نا أكي وصابيتن هما سيبرا هندكا بيت زمان حالي هندكا بيت بوفي بخوش باخبيت بوفيها خوش باخبيت بافت يدي بي كنتش تكسر هبيتن دويت تشتي رسان يركوبيك ومصداقيات راستجوي هبيتن داخل كي باوري بهبيت داخل بيجد أبا نيناري مايا أم أدبيات خدا أس أديب من نفيسارم بتر أدبيات خدا الدنيا ما وصى يا خاندي كو نفيسار وروشن بيرجي فرق لنا ضمير ملت خويا ضمير ملتيا ملت بلكي هست بجلك تشتا ناكتن بل أو نفيسار أو روجنامة نفيس او ضميري ملتيا در برينج ضميري كتن وقت تشتكي بيجت او بناف ملتيا تشيل بيت سياسي نا ضميري ملتي بيتن سياسي دبو ما بستت حزب اخو بيتن كل عين اخو كت دعايه بو حزب اخو كتن برافانيش ارستا اخو كت يعني صمتاي اخو كت اتجاه اخو كت بل مروف نفيسار مروف روزنامه نفيس يميديا كار او ضميري ملتيا او در برينه شوي خلق چاوساوا و تاپسر يتناف قولان كت دو كده مثلا او هست بنا كت كا چل ميدان سياسته هيا و ميدان يا كردينيه هيا او فقير ما بستعمل او هجار بنا حسيت بل روشنبير نفيسار ميدياكار بيت حسيت دويت وراستيا دانتا برچاوت خلق زور جان دكتور كي وكريه کو روشنبیر من نویسر من میدیاکار من حتی دیمای کویت بن وی پرداخ و سایا ام بیشین دجمن کارانه یعنی کو او بیتن ضمیر ولات کی خوب بیتن و افرو کبیت سیبر افرو کبیت ام بیشین دیفچوی هندکایان دار دسته لانه کی دی و اوی ضمیر کو کویت او کار بین نشد کار بین کی وقت یک حتی روشنبیر کویت جیر وی پردی بله خوش بسیاره اوشید ویتنم يعني بسبب گناهکاری بو کسی نینی بله دوید ام راستی باخوین چونکی هر وقتی ما گویی ام ضمیرت ملت خوینه راستی اوه اف سیستم حکمی اوه بسر عراق دهاتین بسر روجهلات ناوراز دهاتین بسر هر چهار پارچه کردستان دهاتین یه وکیلی کو روشن بیره ما نشد سر خوراکته روشن بیره ما همی گویی تقاصر کلی بید اوه راستیه که یعنی دبیجین اوه حکم عراق اوه سال 22 که وحتى 58 حكم ملكي بو باش بو يعني نوع آزادية كبو
بله شویره و هندی بویا کوماریش سالا 58 و حتی نکه ملت ما هند بناخونه هل کشایا کوب آزادی خوب آخویدن نشد باخوید گل تشتک آخفت سریوی تچو چود زندانه و چجارا ندر کرد حتی طرمی وجه تسلیمی مالاوینت کرد اول وقت حکومت عراقی وجه اول یا بویا مسئله که نفسی سایکولوژی بو همین روشن بیرت ما حتی بو میدیا کارا که هشتا او باکگراوند او خلفیه بله هشتا یاد مشکوی دا وجه ام ما وقت بید ویتن حتی ام بشین خوشوی باکگراوندی خلاص کن ام دویتن بنجهبونه که سیاسی ببینین یعنی استقرار که سیاسی ترس نمینیتن ام آزادانه بنویسین کس محاسبه مناکت سر نویسینت ما سر گوتنت ما سر رأیت ما ده هنگی هدی ده چه بیتن و دشینی که ام کوینه سر سکی وجه یاب شمه و ام حتانو که وکی جواکت بش کفتی نکتینه سر سکی هشتا او ترسیات دلیمه دا و وکی دیجی روشنبیری نو کجی او بخوية مشكلة كده يعني او بخوية تعالوزية كده بله معاشي بناي مضمونة وظيفة بناي مضمونة بكلمة زيادة نشرت وكي جنابي تقولي يعني مصيري وكذا دو كلمة زيادة شبه مصيري شوف شكي بيجو اوجي هزرا هندت كده يعني اوجي هزرا خزانة خود كده هزرا زارو كده خود كده هزرا وي معاشي كده اوي سلاهي في ورقريد هكا ويزاني اوه همي كتن مطرسية سر بله همي كتن مطرسية دا اوجي دي خودتا باش ها اوه مثلا زورجا دكتور باشه کی دشیتن اوی خری چی کردن مرا من اری وقت نهات یا تو نابینی ویگا وی وقت که زیارینه نشرته یا مکادی وقت بیتا گورین اوا ویگا وی هیچی دستی همه بحث ملتی خو که این دستی ملتی مدانه بید اول نه وقت کو ام البن وی چندی دست رابین بن اواتش تا اوی پرده بقول پینین تشتكي نيب داريخين آخفنا راست بيجم آخفنا دلي خلقي بيجم كو او خلقي فعلا بيدوي وغدره اللي هاد يكرن يانا بيجين باشيد قال هاد يكرن راز ذكرني ببدم حتى دماي افو وقت نينا يان هشتا مايا نخرنا وقتا وخوش دما و كيد في اركي رابط بري هميا سيستم حكمي هم هر حكمتك بيت نا يا في حزبان حزبادي هر حكمتك الكردستان بيتن هكا في تشتي في ازاديه بنجه كات افي ترسج دلت خلقي بينتا داري وبيجيت هم هر كسك ليف ضمير خو بنفيسيتن افادي كفت السرسكاكي وخلقي جراوشن بيراجي وجد باوريتن دي ازادي دي هزريجي كان دي وجدان اخبي دي وجدان لبسيت ما بس طامن الفيري او هم طوبز الكندال هم هيرش بين سيرفي وسيرفي لا خير شوا هكا حكومتي هندك خلاتي هبن ما جيت هي اكيد ما جيت هي ما مش كيف ام حش كاريت كاين امش كيف حشوليت كاين امش كيف حست كاين ام ملتي خو بيش بخين امش كيف كارك وسط كاين تو هر كلام كي اوروبا چند جای چوي ما اوروبا تو ببینه خلق حس بده حتى ساعت 4 5 ایواری شولت كات ولات خو آفاد كات راست تشتكي گت بس او ولات خو آفاد كات كلام كي اف رجا بكاريه نخطأت حكومة بتننا امجي حشولين اوكي امجي مهملين امجي تشينا دوام ساعات نهوني فامشوني تشينا دوام جاوي مايل ساعات نيف ساعتك شول كاين خو بافين بتشين دويتها افشش مشكي ما بدري تشتكت مجي ما دا پیدا ببيت كامد چوا باشترين شكل باشترين شيوا امد ولات خو افاكي صح يعني اف جنجينو ك دبوچي هزر هندك برايفت شولات خو راسته ويجي عندك سببت هين بلدويت مروف تحمل بكت مروف ولات خو افاكتن صح دكتور ام ديفا بيونديا ورغرينو بله كلام كده دي تمام كي كاك سعيد ايفار باش ايفار باش سرچاوید مكاك سعيد كرمك باشن ممنونيت ما كاك سعيد طبعا من تخشي الهواتي بوفي برنامج ممنونيت ما كاك سعيد بلا السيارة من الجنوب باريزي هي كرمك السيارة من أوا أريد بحثي صالون بستويكي كده زون صالون بستويكي وقت اللي حتى بقابي بحثي روشنبيري تير و انساني كو آزاد كو شد باغ بيت اوني آزاد آن حتى في دقيقة السيارة مش أوا كو في قابيجي أو آخفنا جناب سيدي كوش في حكمي نجيد جريد آني برينجي آزاد ایام بگویی انسان روشن بیرنه آزاده. هرچند من باقی دیگه بگویی سرمایه‌ای. بله
یاش من مامۆست دکتۆری باش، ژێرچێ حەسن، باش. بەسەوێ چەندێ کرد بەێ مەمنونێتەمە کاک سعید بابێستێرینی ئێوار باش ئێوار باش مەمنونێتەمە زۆر زۆر سپاس نەماوەستای مەمنونێتەمە هەری ساحبی من بسیارتەمەگەمە کەرم کە سەر چاوێت من کەرم کە مامۆستا ئەمە پەرلەمانە میگەکار ڕۆشنبیرینە پتر بۆ دیار بکە بۆ توانکە چیە باوەڕ بکە دەنگێتە دەرستایی ناگەیت ئەم بابێستێرینێ برادەران بۆچی دەنگێ ئەلۆ بەێ بەێ بابێستێرینێ دوبارەکە بە کەر ئەزیەت نەبی مامۆستا دەبین کوردستانی ئەم پەرلەمانی لێ کوردستانی میدیاکار ڕۆشنبیر خۆ دیار بکەن کەناڵت نێت کوردی بەێ و یاد ئەرێکم تێکردنی سەرۆکی جوانە سەرپەرستی هەرێمی دیگە هەر پێش لایەنی سیاسی کەناڵە ڕاگەهاندنی پاشا هەرێ جێ و نەبیا وەزارەتا ڕۆشنبیری ئەس کۆمبینەر گەلوانە بەێ وەزارەتا ڕاوشەمبیری مەمنونێتەمە زۆر زۆر سوپاس ئەس باری مەتەنی ئادیمەوەی من بچێک دەرەست لێزانی یا دژی دەگەهێنین کاک بارزان ئێوار باش سەرچاوێت من کەرم کە کاک بارزان برای بەرەزم دەستخۆشی تەورەکەت لێ دەکەم من بەپی حجمی ئەوەی زۆر متابعی ئەم کەناڵە دەکەم بۆیە جارنجارێکە پەیوەندیش سەرچاوێت من خزمەت داوینە بۆ پەڕی ڕێز وەحترانیەوە خزمەت داوینە کاک بارزان من ڕێز وەحتران بۆ ئەو مامۆستایە تەماشام کرد لە قسە و شەکانی قسەیە هەندێک شتم بینی یعنی قسەم بۆ دروست بوو دوادارم ڕخنەمش لێ قبول بکا کە ڕخنێ لێ دەگرم بەێ کەرم کە ئەو بەحسی تۆرەکە لەسەر ڕەوشنبیرە ئایا قسێکی کرد ئێستا وتی گەنجەکان ئێمە ڕادەکەن بۆ دەرەوەی وڵات ئایا ئەو کارەکە نیە لەسەر بابەتی ئەو لەسەر قسەکەی ئەوە وتی دەبێت مرۆڤێک دکتۆر بێت دەبێت شتێکی ترش بزانێت ئایا ئێمە بینیمان دکتۆر مشکی لە لای سیاسەتە یان مشکی لە لای موچەکە یان مشکی لای هەر شتێکی ترە مەقەسی عملیات ناو زیچی مرۆڤ بەجێبژێڵێ ئایا ئەمە ئەوکار نیە چۆن مرۆڤێک اختصاصی دکتۆر بێت بالعقل و بیربوتونی بۆ لای سیاست هەبێ یا بۆ لای حزب هەبێ یا بۆ لای فکرێتێکی پەرلەمان هەبێ یا فکرێتێکی وەزیری هەبێ ئایا ئەمە غەڵەت نییە دەبێ من اختصاصم مامۆستای بۆ نمونە یان اختصاصم سیاستان اختصاصم دکتۆر بێ دەبێ من ناو بازنەی دکتۆراتی کاری خۆمان بکەم من نمونەت بۆ دەجێڕمەوە نەک دەلیلم بۆ ئەوە دەلیلم بۆ برادرێکم هاوڕێکی زۆر خۆشەویستم دکتۆر بوو زۆر بە کورتی ئەو قسە ئەەکەم چون بۆ لای قسە نەگەری ئەکرد خەریک و دەرزنم بۆ دابنێت ئەو هەوایەکەی ناوی دەری نەخست و خەریک بۆ لە لەشم بدات یعنی ئەو کارێکی و بەرسی سیاستمان نەکرد چکە من کابراایکی سیاست مەدارم ئایا ئەم مامۆستا بەڕێزا یعنی چۆن بۆ من باڕوونی بکاتەوە یعنی دکتۆرێک دەبێت شتێکی ترش بزانێت ئەگەر شتێکی تر بزانێت ئایا ئەم کێشانەی لێ ناکرێتەوە بەیانی بیر و عقلیەتی بۆ شوێنێکی ترا بێت دکتۆریش بکات لە هەمان شێوە عملیاتی کەسانێک بکات دەست خۆش بۆتەوە بەێ مەمنونێت ئەمە خۆزیک و پاش دێ بەرسەوە دەین خۆزیک ئێوار باش ئەلو کەرم کە خۆزیک جوانی باشی سەرچاوت من ئەبدەمە باش باشتر سەرێ من خۆزیک کەرم کە خودێ ئێستا وەرەت ڕۆشنبیری گشتی ئەم حەسکەین ئەفقەیران ئەمجێ دەستبەت سەرمەدا بوونە شی بیدن و ئەم حەس ناکەین یعنی گەنجی مەبدەر کەفتە زەر بێ وڵاتی چکو وڵاتی ما یعنی ئەم حەسکەن وڵاتی ما چی بیدن زغلی تەبەشتی بەدێ و شڵۆبیستە دەولەت وەف کۆمبۆلێتنوکێت کە شڵۆبیکە هەنا ئەنجامێکی مەمنونێتەمە خۆزیک و گەنجی مەرە دەربەت مینن شڵۆبێ چی بیدن ئیشاڵڵا زۆر زۆر سپاس بودا خۆزیک دکتۆر کاک سعید بەحسێن دێت کەتەن بێژیتەن تبینی و vêga vê rewşenbîrê me şêtin baxivît me ronkirin jî dana ser ku şêtin ew tiştê waqi wî bêjît wî binivîsîtin bê tirsî yanî tu nabînî metirsî ya li ser jiyana rewşenbîrê me hey nivîserê me hey rojnavanê me hey heta dîmayê neşêt ew tiştê ku wijdana wî pê yê nexûşe jî ku zanît ev xelet e bes neşê bî çinku matirsiyayî me سەر ئاخەبجی بەسەکە جەنابێت ڕوونکردنەکە کورت بووی ئەە بۆ بەرسفداناوی مەسلەکە ڕێژەیە هەیە ڕێژەی ینی نیسبی یعنی نابێت چ شکلێکی ئەم نوکە سەروبەرێ خۆ ڕەوشە نوکەیە کوردستانê ئەم هەفبەرکەین گەل وەختی حکوومەتە عێراقی ینی وەختی سەدامی دەبێژی ئان یەکبەری سەدامیژی ڕاستە مە هەندێک کێماسیەت هەی نوکەژی سیستەمی حکومیدا ڕای دەربڕینێدا بەلێ تو نیزبێ بێژە ینی هەکەل وێرێ
نسبة يا آزادية سردم حكومة العراق 0 بيتن عن 10% بيت نكر رجاء آزادية الكردستان 8.9 أفايا شو تشتك صداصات يدرسنينا أمش زانين دك ماسيتها إن هداك رأي خلقي تشد بيتن بوي هكا دربر زرار بجهنته بل همي تشت رجعية يعني وقت ملكي شكلك بو وقت بشتي 58 حتى 1991 هما 0 بو آزادي بل نکل سیستم ما کردستان دوید مروفی ضمیر خوب دت شولی نوکی هنگی گلک فرقه یعنی زور هر وکی میگودی 8.9 فرقه زور جان ما مستقاق باب استرین بحثی وچن گد بیشتن اف کمبونت کو وگاوی چید بن کو پنج قولی بحد دیمای بو سروقات یا هریمه بله پیفگره یعنی بیشتن چند فرق کو روشنبیر یعنی وزارت روشنبیری ادگل والا ان سیاسی کمبی یعنی مرم به رول وزارت روشنبیری دا چند رول که گرینگ بیتن یا روشنبیری دا چند رول که گرینگ و دیار و برچاو بیتن هکر کمبون ادگل والا انا کر با وزارت روشنبیری رول تدادید با همی گان بانه ایک بوچون بله تشتكي جانه او بس هجد پتر توضیح کم اما نه بس وزارت روشنبیری هکر وان هر پنج حزبا رول دا با روشنبیری دا با نویسرا دا با روزنامه نویسا به گمان دا گلک اشکالیت توان دا چاره سر بن بیرامت حزب دجی اگبون برینو که بری چند سال دجی اگبون بله من نویسا را ما پیگ و کمبیند کردن یه دو که حوالی سلیمانیه مقصدات شر ناف خواه بله روزنامه نویسا هر وصل روزنامه نویسا پیگ و کمبیند کرد و نکاجیه و حزب هکا پیگ نخوشی بون ام هر کت پیگ و بس ما مستطوی وقتی جی دا گلک روشنبیر کفتن زیندان دا یعنی چلوی رخیان رخیدی یعنی کفتن زیندان دا راست او گلی کار کرد بس او کارشی تو بینی کاره که درست بو یعنی سر بنمای روشنبیری ها درست بونه روشنبیر شیا درستاهی بیشیدن وی رخیان رخیدی افلانه خلطیان او شر که دجی براینی ناچی بیتن بیتا کرن او جان نکه سر آخفناوی برادری اگر نکه جی او پنج حزب گلک جارا راوش کاریه یعنی شیرت کاریه استشاره هیچ روشنبیری بله روشنبیری بکن ده فایده گهینه چه ضرر نگهینه ده او روشنبیر فایده گهینه بوچی ترسید ما است دائما ده سالات یا هر ولاتکش روشنبیری ترسیدن یعنی روشنبیر چه تشتهت اجیب ترسید آخر روشنبیر دوی اختصار که درست بلکه ولات دجی وی رابید او روشنبیره و بیتن وی ولاتی هیور کتب بیشتن تو خالتی اوی درسته یان ام بجین رژه نسبی بکتن یعنی نسبه که بدت خالتی اوی خالتیاتجی هر دو پیگ و چه بن یعنی بوچی ده سالات دائما ترسید و روشنبیر ده چی کرد؟ روشنبیر به گمانه که دت مصلحت ملتی ده آخذیتن دت مصلحت ملتی ده که واز رفادا دوی سر و برنو کدای کردستان ده هر چهار پارچه تقریبا شری ده نشا سیاسی ده بشته اول نظروف هفرکیانه نظروف لیک دیر کتنه اول ظروف نزیک بونه یعنی اول ده بیته او پارچه وصل او آوان گهینته ایک بله دستحالاتش روشنبیرات ترسید چونکی گلک دستحالات نه روشنبیرن اما اصلا نه روشنبیرن بس حزبینه و خلاص زور چند ما مستاق اکبارزان بحثی ویچند که جناب تا بحثین دیگر او دویتن مروف هر همیتش تا باش لبزانیتن بیشتن چاواده چه بیت نوشدارک هزراوی بسیاسته و بیت کاورو که چه بول ولات منو چه نبو دیمای هزراوی هندیا مجیل بیشتر مقصه تیل تزکی خلکی دا و حتی دیمای بلکو گلک نمونین حوصا و گوتنین حوصا هبن سر اوی نوشدار کرنه ام بیجین نمونه یعنی چاواده افتشتا چه بیتن کابرا نوشداره و هزراوی همی یا بسیاسته وگرده کادی چلوی ولاتی هیده آنه وجه او نزاوی باش تینه گهشت باش گوله نبو ما چو گوت ما گوتی اوه نوشدار بید یا اندازیار بیتن یا ماموستا بید او تایبتمندیاوی لازمه باش به تایبتمندی بزانید بله دنیای ولی هاتی نکه نابیت قاف قلند که کی دابیتن ما خوش تنه بیتن قوقعه که دابیت هکو بعربی بیج نابیت وید هنده تشتدی که بزانید بلا دکتور بید طبعا نباشه او مقاسه پیلتت زکی خلکی دا بله دگل هنده جید وید دکتوره که زیرک بید بله تشتکیش دنیای جیب زانیت مقاسه پیلتازکی خلکی دا که هزراوی هنده دی سیاست ابروکا لانین سیاسی دی چکن بله نه وصانه زور چند ما گفت پیشکیش سیاست بزانید پیشکیش بازرگانی بزانید پیشکیش دنیا داری بزانید بس اختصاص خویه دی شارزابید حتی دیمای بله روش بروژه بلا خوش شارزاتر بکرد دکتور گلک جارا بو چون یانم بیشین بحثی وی چندی تکرن کو کسان روشنبیر تنی اون ین باورنامین مازن هی ماموستای نوشداره اندازیاره پارزره و حتی دیمایه
بله بس جنابی دا چد بجید یعنی إلا أو روشن بیر بیتن یا هوصا پلین خاندنین بلن هین یا جی شوفیرکی تاکسی پاڵەیەک هەر کەسێکی دی شێت ڕاوشەنبیر بی شێت خۆبکەتە ڕاوشەنبیر ئەم بێژین ڕێکیان ڕاوشەنبیرکردنی نەتەنێ بخواندنی بەگرێداینە بەێ سەداسەد و سانە نەشەرتە مرۆڤی باوەڕنامەکە بلند هەبی دا ڕاوشەنبیر بیت من gelek hevalê tênş hemî cora min gelekê dîtîn şehada bilind hay şehada doktorayê hey bes tiştekî ji rawşenbîriyê nizanîtin bes wî ixtisasî dizanîtin ew ê wî bawername pêwergirtî û min gelekê dîtîn çû bawernamet o sanînin yani bawernameyeka nizma hey belkî hema xwandin û nivîsînê bizanît bes rawşenbîrekê baş e çinkî xutwastînîtin muhîm ew xwandin û nivîsînê bizanît wekî dî ser wî ye ew de kitêba xwînît ew de rojnama xwînît ew de دیف تشتی چیتن gelek تن شهادا ناوینجیه هی یعنی نه سالت خواندنیت خواندنی نه سال بله روشنبیره که مزنه نویسره که مزنه مامۆستا دکتۆر هەندێک کەسانن وەکی ئەم بژین جەنابێتە و ئەوە چەندین ساڵە ئەتکارێ نویسینێدا ئەم بژین خزمەتیت کردن ئەرێکی نابینین هەندێک جارە بێزاریەک بەلکو ئەلدەفمە چێ بیتن یعنیش بەرهەوە ئەم بێژین ئەف مرۆڤە بۆچی هولی هاتنایە هەر کەسێکی دوڕێز نوێسای هاتە ئەم بێژین بلندکردن وەکی کەسێکی کو ژیانە خۆ ئەدڤێرێدا ئەم بێژین گربیتە گوری وێ چەندێ وێ نویسینێ هینجی بێزار نەبوونە لێ چەندێ ئەف ناوێ ڕاوشەنبیر کەویتە سەر هەر کەسێکی دوڕێز نویسی بەن ڕۆژنامەیەکێدا یان جیاڕۆکێک بۆ زارۆوەکی نویسی بوو حتا دیمای بۆچی هولی هاتیە هینجی بێزار نەبوونە قەلەمێوە نەڕاوستیە بەڵێ ئەم gelekت بێزار بووین و ئەم دلێ خۆشیدا gelekت عادزین بۆ نمونەیەکی بەس نمونەیەکی بێژم سەر وەختی خۆ حکومەتە هەرێما کوردستانی بڕیارێکدا گوتی هەرێکێک چەند ساڵێکت خزمەتێ هەبێن دوارێکیدا دوارێ نوێسینێدا دوارێ هونەریدا دوارێ وەرزشیدا دەبێژین 20 ساڵێک 25 ساڵێک معاشێک بۆ دەرەخست گوتێ معاشی ڕێزلێنانێ چەند کەس پەیدا بوو چەند کەس ئەولی مەدگوتی کوردستانی بلا 100 کەسێک بێن هەرجێ پارێزگەها 100 کەس بن 150 کەس بن هەندە بزۆر هەندە بەهرەمەند کوردستانیانە 150 مبدع بەلێ مەدید 10,000 نزا چەندە جدیمایکە حکومەتی نەشەوە معاشە هەمیە بدەن هەموو هەرێکی 4 ڕێزژی نویسین حساب کرد ئەوەژی بەهرەمەندە مبدعە و معاشێک بۆ دەرەخست پترشیە من مبجاوت خۆدیت وەختەیە چون من ساڵێکی دووەمیژی ئەوێ ڕێزلێنانە وەرگرت من حتانوی کە من 24 کتێبێت داناین 24 كتاب تأليف كرين جبلي فكولينا ومقالة بس كتابة شابكيري من التاي مديت ايكي تشارز نفيسيبون وقت معاش ورد يد نافي بريمه بو معاش ويش ينبتر بو طبعا هذا بيتعذبوا ما يعني ديما هيك حكمت نچار بو همي اعلان هم زور جان دكتور هم ديوا بسيارة و پیوندیا ورگینو وگرین و بعد گلگی دلگشی وار باش وار باش مستقبل ممنونیتم از زور سپاس کرم که جلال سپاس ماموستا دست خوشی ترکم خیران ماموستا دکتر رشید فندی کم خیر بسرتان تبارک جان ادب خوش بدم ممنونیتم اکاک دلگش بله بلا نظام من جلال خوش ماموستا خو هيا بی برنامه دام بله بلا پیش که هم واقعی بین که جلال درام تمام تفسیرش ماموستا که خود سر شمیلا که ما حق هی که گلیز بندش ماموستا کین کامل سر شمیلا ترجم تا این اول نکات قرن 22 که دام پیدا بله بوشي مصطلح يعني كتب فكر روشن بيلد مايتر هذه سليمانية كات ما كمرش سليمانية بيجيهم أو حكت دار بودينان بوشي ترفك ما ظل لا يعني كو روشن بيلد خلكي بودينان حياة نتفكر شلون كان جنب أوروبا شلون كان جنب أوروبا حتى نكان شيء مون يعني كو فاسد بالهاتين بترستاهي بواقعي أكثر دم أنت إذا بحثي كلا وزن دفاع إيرانات كتان بحثي شلون كان جاب كتان بحثي جيرو جارا خاطر كوبادينات كتن يعني تشرب شمسينا وقوات التدخل زي التدخل ترستاهي بحثي في جانب كتن بابلا هكذا نظام او ما مستضبري بالترتوبه ولو انا دفعت دولار عندي ترتوبه وهنتي جهازنا راسن بيت البودينات يا لوازه لو بالهندس لكن كتب رفكه راسن بيت هاوي سليمانيه بتر يعني كنت شلون توايد رافشن فيديو شلون توايد لو قاعدين بس شلون تبغى بخارجي خوب كاينن بله يعني كل يوم ناس ترى بك ترى من الدويت بله المقصود بو مستهد يعني كو اديجم دفاع اديجم قال ترى
يعني كو داغهاندنا بودینان یا لاواز يعني كو بالافتنا روشنبیری دا و چون لاواز بیچاب هیز بیتن بس کو او روشنبیری کو یا بيتين او كثر روشنبیری بيتين تبريد مرا متبعوا راگهاندنا دفر بادینا نشیا خدمتا روشنبیری بکتن و هشیار کرنا جواکی لا اثناء لما مصطفى ترتب السادات كا راجهاندنا یا لاواز بیا كنا شويه مخصصينيتن درست نتيجه تويرانيه بوشنا تگشت هر كريك ابيا بوشي يعني كنت جنج هر کسی بجنج بی آزادانه نویریدن به هر میدان باویدن آزادانه يعني باز دا خوب جنگیدن بوشي سبب ما مصادر گرین سبب بوشي يعني کنه که از جنجم چی بیدن از نشم از واقعی بیم از نشم مرم خود سایکوت آزادی زور جانه کاک دلگشت بلند دمیم دین هندک برادری دی بوچونا تگشت سرچاوید کاک عبدالله ایوار باش ایوار باش من مستقبل به چاوید سرچاوید کاک عبدالله فرمو برا بله بخیر تمام بنظر کم و دستشیل برنامه داد کم زور سپاس سری من کرم که کاک عبدالله بله من دک بسیار هنه السر آست روشنبیری جوایی سرچاوید من کرم که عمل خود یعنی نو جوایی خدا بله بس چک دنگی خوب بلین که کاک عبدالله نزاش میاشته بله دور آست روشنبیری جوایی کی میگه کم برای خود کنه نو جوایی خدا نو خالق خدا بله ویرم بسیارم نه بوده خلقی ما بره روشنبیری وینیه یعنی از خو ایکش هونه ما گرد جد بحث روشنبیری گرد کرده برام برای خود کم آخفنا من استقلال کردن يعني كيف نقول هناك بود شيء جدا الفيرم بالمناك يعني عطاني كمان صارت أصل جواكي من زمان كردي وعربي ما يتك هالكريم بقول منادي شو دكانه كده بيشتغل أبو مقطع يعني أجر أم زرا عطاني كأصل من روشنبيري نك كثير راتي جواكي كأم بيشين أبو زمان كردي أبو زمان عربية چون که می‌فهمم زمانی که گفتم باشه زیرا نو جواکی مدا تنه بریم کردی مال دنیای یعنی بکره خوشین دین اندازی که درا دیگه کار کردن کچ خوشی که داشتید دازوری کردن ما عندي از کسی که ما از حالتی که ما از وقتی ما جواکی ما هیچ تا اصل روشنبیری من برس نبوده بله ادا ایکاک عبدالله یا دوی بله هر ادا بو بله یا دوی جی اگر چه نبود چه خلقی ما بری روشنبیری بینیم بله ممنون جناب تمام کاک وائل ایوار باش کاک وائل کرم که ثواني باش ما موسى سرچاوید من کرم که ثواني باش ما موسى سرسری من سرچاوید من کرم که برا سواردي سوارده بله ما جابيشن ك لفرزگاه دو که بعامتن آنکل دور بادینان گشتی بله روشنبیری زور یا خرابه یا حوالاتی شویکی گشتی چون هر حوالاتی یک نه آزاد در برین خدا یا که شویکی دیگه هر کسی خو اگر اشناموان بیدن یعنی هر کاربندک بیدن دویدن یکن باندوره که دا هر اکان بینی اشناموان لرخی بادینان شویکی تینش کن جدان خلق سویل ام بینین لانی در صلاته و یعنی مخابن کذبا اخشناتی کم و هزا گندک دور بادین ها شیک تایبا تسل دروه که یعنی امید بینی روزه چند گم تسمه روز در ود گم سبب چه هی حالی خوش خداوی کلیه برزه چی در ود برچه بروی باندوریا در صلاته که شویی که نبرو بادی شویی که نه تندرست تعامل که با کنزا کن ایدارم لماموزای برای دیش میوانه دار یعنی هم هست که در سوشیل برنامه دار دیدو کنال بادینان از بابت توزور ببینو و سیویدانی هیویداری یعنی تورین بابتی گریدایی بن روشا نهابه یعنی ویگا بینین هزار کنال میتین بادینان همو نه کنال راگا سیاست اینونه روشا ولاتیان هم نکس خما ولاتیان داره چه بگذاریدن درسته کاک وائل بوچونا تکش چه بگذاریدن امی بین رخی سلیمانی و رخی حالات دوهی حالات پارزگار خوی ایناسته شارعی اینای بیشتن وره اوه و پارکتا و مزرد گیری مخابن و یعنی زیر دهو که لهر جایی دیگه هدیدن کس نشدن گل لانی در صلاة باویز کس زور جانه کاک وائل بوچونا تگشت کاک وائل اس ممنونی جناب تمام بلا پیوندی باز بن ما گلک بسیارید ماین حقیقت
دکتور کاک دلگەش بەحسی وی چەندیت کەتم بیشتم بۆچی ڕەوشەمبیری هێز نەدا ئەخۆ ئەتواقعێ vێگاڤێ بگەهی بشێتن کیم و کاسیا بژیتن بشێتن خەلکی جادێ بوو دەسەڵاتێ بدەتە نیاسین کا واقع خەلکی جادێ چییە بشتن کی ئەگەرە ئەرێ ڕۆژنامە ئەم بژین ڕەوشەمبیر الهیڤیا چییە حتا کەنگی دێلبن vê ئەم بێژین چاوسێنەریە فەبیتن و ناخبیتن بۆچی هێز نەدا خۆ دەڤەرە بادینە دەڤەرە بادینە مەگوت هێشتا خلفیەک یا ما یا سیستمت بره یعنی نوێرەکیەک یا دەفمای شتا نوێرەکیەک یا دلێویدا هەی زیبزی نەشێتن نەوێریەکیل کێ یعنی ئەف برادەرایت بێژن نەوێرەکیەکل دەست هەڵاتێ هەرێما کوردستانی تایبەت دەڤەرە بادینان نەوێرن بەردا سەڵاتێ باخەبن چنکو دێ کێشە بووە چێبیت بەس ڕەوشەمبیر ئەوە کو خول نەوێرانیژی نەکەتە خودان بلا گۆری بیت بەس بلا هندك تجد بينا قورين يعني نويركيك أفروكال كيال حكمتيال دا صلاتيال لاني سياسيال كيال الوان هميانة روشنبير النكا هزرا باشا روجا خود كتن دا مدرسي بو بيچنا بن شوالا يانا هميا بتدقوتين يا دويجي اوي برادري بحسي دفرا بادينا كي يعني مدفت ازوي نقطة جي بيجم ما روشنبيرت ما دفرا بادينا قالك حاول دانكو خور روشنبير كان بسيار اوه يعني اف جيل ما ابد مازن كا اف جيل بن مدى كي خو روشنبير تكتن چه تخينن كا دي سر جميره كي كان احصاء كي كاين سر 1000 گنج دو كي كرو كي جا كا او ساله دا چند كتابات خينن يعني تبيني فرق يكايك جار زور هان او بين گنج دفر بادينان و گنج دفر صوره تايبت كو برادر بحث سليماني بله او باشترن شما بو رجا خواندنه او باشترن او جنش صدا بس گنج ما افرو مخابن اسود بجم بس مجيلاوي نبو روشنبيري مجيلي هند تشتديه مجيلي فيسبوكيه مجيلي انترنتيه مجيلي موبايلانا تشتوصانا اوا بارد كتابت باش يل كتاب خانه هن همال دوكي کا چند او کتاب تن صرف کرد ارزان هر کی 2000 دینار کا باشترین جدره بو روشنبیری بس کیت کرید کیت خینید کی روزنامه گوارت خینید بلا جیب ده بلا جیب ده دکتر گلک جارما بلاش داینه خلکی جی نخوندینه بلاش ما دیاری داینه نخوندینه در برینا ام بیجین بو چونا خوب آزادی السر شاشه که راگهاندن الهر جهه که چه رادگهینی تن ناوا والاتی دا دکتور بلکو گلکش برادر او گلک جاراتی تا گوتن یعنی هکر تو بچیل جاده گل گنجه که باخبی بلکو یه 2-3 جارال دور خوز وریتن یعنی حتی تاخدی جی دیب مطرسی بس اندک جیندین هریما کردستانی بلکو تو دیمای کی با بردوی یعنی تو دی صحبت دیگل که همه دیب آزادانه گل تاخبیتن و بیتر صبح هیچ جاره که جهوب کتن بله هر عین الوقت ما قلت هر خلفيه كالترسيه الدلوادو هاي سيستم بره بس بو خودم رو بيجيتن سيستم نوكل كردستان هاي گلک آزادی پترا دایا گنج ما پترا دایا خلق ما نه اجاری و صانوکی او تاسن نه بشم گلک شت خراب بجیتن هکر سیستم چنا بشته کسی زور بله دکتور راگهاندنی چه رول حیات هشیار کردن و روشنبیر کردن خلقی دا این نبتنی بس هشیار کرد خلقی روشنبیر کرد افکر راگهاندن گلک ام بيجينيا بحريت خوفت كتب الهريما كردستاني بلكو بجافك جالك مثلا بري 10 ساله و 17 ساله شاف الراجهاندني السر راجهاندني زيد بونا اريشيا تشتكي بكتو تمام دم شیای هندک کسی دی پیدا کرد که ام بیجنی اول راگهاندنی کسی که دی خانه روشنبیریت دا بوما اینا گورپانه بله راگهاندنی رول خوی هی رول هی نکل کردستانه گلک کانالت میدیای دو بوینیت راگهاندنش همی جورا کار خوی یتکتن بله کاری ویجی نب ویشه ویا کو ام بیجن د طفره که بو ملتی چکه د ملتی بتا پلاکا بلند یا روشنبیریه چونکی راگیان کارت ما شوان گلک شوان او بخو نت روشنبیرم یعنی او بخو مدوید ازویج بیجم چونکی از آزادانه آخفن گلک شوان زمان کردی باش نظامن وقتی آخفن خلت آخفن زمان کردی ده وان بخو شارزایی گلک یا وارد روشنبیرینی نه تبین راگهاندن البرخلکیشی برزه کرنه هندک بله گلک جاز گو خود دم دنگو باسا اوت کنالت کردستانت بیجن بله ناوت خلکی خلت تخینن ناوت دولتا ناوت پایتختا او راگیاند کار بیتن دوید او بزانید که پاریس پایتخت فرانسایه و تشتکی صانعیه و دوید بزانید مثلا روسیا دولتا که مازنات کفته روش هلاتی مد سرمده
دوید واتشتا موسكو پایتخت به رياض عاصمه پایتخت السعوديه بون منايز واتشتا بيجب يعني بخول واتشتا جالك جرى النوافا خلت تخينا معناه او يهات يسال كنالك التلفزيوني و يتاخفيتن بلوي هند خو روشنبير نكريا و بشت زانياريت جالك برفره بده خلكي زور جان امستا اوا همي سر دي ام چاوا شين ملتك روشنبير درست كين چند زحمت صناهیه چه پید ویتن ام قناخ ایکی دست پید کین کو ام خلکی روشن بی کامل خو کین واقعو نمونه و گلک خوش بسیاره و مدویا ام بین سروی بابتی بری همیا کی بر بسیاره اش نزنبونها آستی روشن بی ما بلی بری همیا سیستم پرورده سیستم خواندنه زور جان ام نکینه وگا چین بحث حکمت بکی نخیر اولی دویتن سیستم خواندنه ام چاک کین پرکین تجیک این زانیاریا شراوشنبیریه تشتت بدوی مجویا ملت خو مجویا کردا مجویا کردستانه مجویا روشهلات ناوراست دوید برنامه ما یتخواندنت پربن اف برنامه ما گلک گلیل سرهین اف برنامه گلک لاوازن گلک ضعیفن قطابیه ما باش فرناکه تو وکو ماموستاک و روشنبیرک بیگلیت کی بله اسوک ماموستایک 20 ساله من ریوبریا خواندنگه ها کردی 20 ساله بس مدیر جبیل ماموستاییه یا پیمانگه ها و آمادهیه و ناونجیه يعني همین 20 سال جیه که 20 سال بله و جبیل هند اجی نامامن یا دکترای سر پرورده سروار پرورده و اختصاص منه يعني برنامه خواندن بو نمونه گلک دولت ها ما يتخواندین و ما تروح خود یا دکترای ما بحث کردی سیستم ما خواندنه یه کردستان گلک لاوازه و سیستم ما یه ریوبرنا قطابخانه جی لاوازه و سیستم ما یه ازمونا جی امتحانا جی لاوازه اما في ديموهيه مثلا دبيني السيستم ازمونا من رزو قدر جتنا هي بو همي پرورده بو وزارت پرورده بو رهبریت گشتیت پرورده بله نابیت قطابی همي ازمونا خو بس 4 بازن که تاین 4 دایره نه و درسته بخلته بله او 4 اودینه 4 اختیارن ایکی چکت باشه ما ایکی چونه خواندیجی ما هیالا ده بخو ایکی تجیکت چه بی درس درکبیدن ما خواند سیستم خواندنه یه بله سیستم انگلیزی بو وقتی هاتی عراق وقتی دولت عراق دام ازرای هشتا حتی سالت 60 هفته اجی عمل سروی سیستمی چون سیستمی که پر معلومات بود وقتی ام قطابی خوب پر معلومات کی ایکی گوت من گوتی ایکی زانکوی گوت من قطابی که زانکوی گوت ما مستای که ما زانکوی گوت ما حاج عمران باجره که ایرانیه حاج عمران هاول سنوری بله ناحیه که سر پاريزي ها هبليري ويا وكردستان ما هي ايران چواتو دل زانكوي بيجي طلبت خو حاج عمران ايرانيه ان چواتو دي چي هندك زانياريت خلد ديل سر ناوا سر تشتوصا جا اوا ودكت كو قطابيه ما همي گوا يه لاواز بيتن يه معلومات بيتن بله دكتور تنها بينيت هماندم دا تا چه سروی بابتی یعنی ماموستا دما چیتت پول دا نه کسانه که ام بجین یه حاضره یه چک یه خدان چک و درسته بوه که هر خویند کاره که نشرده بسیاره که تب کتب منهجی به بله دیدر که بیتش منهجی بله دی بسیاره کشتکت ماموستا نه برهوک و برسواوی بدتن خویند کار جی ابرو کدی چلی هید ادزانید از وی بسیاره ماموستا جیب کم جاب نینه یان دی ریکا کادیا خلق بوملی دیار کد آخر هر بلا از وی بسیاری نکم یعنی هر الدست بی که خلط یا هی بله راسته تنی افا بلکو بچک بابت جیوه دیر کفتین یعنی باورنامه وکی مبری ویگا ویگوتی کسان خاندوان نشرده ایلا روشنبیر بیدن تنی من باورنامه که هیو او هنی ابویری هنی و از ماموستامه از دکتورم از اندازیارم از حتی دیمای یعنی ماموستای ماشی نه درسته که بهی درست بکیلی ما وی ماموستای چه کن یعنی گله جراده بیشن امدی خولا وکن اویش کلیه و کلیجا هنده چه نبوی دیب خولا که چه بیتن دکتور؟ نخیر نه اول بو چه زبرت او ماموستا بو چی لاوازه چونکه او درچوی زانکوه که 4 ساله زانکوه که خون مانه اوی زانکوه ام برای خوب دنیا که چی نشاد آیه 4 ساله دا که چی نشاد آیه تو دی صحکه هندک زانیاریت گلک گیمت نشاد آین
اف روجا عطله یادی سه روجا بری عید رمضان و هفته‌اجی پشت عید رمضان چهار بری عید حج و ده پشت عید حج نوروز سر سال سیستم بله سیستم یونیسف جهانیه دولتیه منظمه یونیسف بجیتن قطابی دویت ساله دا 108 روجا بخینیتن 108 روج اما ما برنامه خدا خواندی 108 روج یعنی بنا 6 هیوت فعلی تو 6 هیوا فعلی بخینی دویتن تو او قطابی ساله دا 108 روجت فعلی بخینیتن اکای کرم که امش کیف 108 روجا تخینی نسبت ما صدن ام 100 روجا کات خینین جانه اول قطابی ما دی گلک لاواز بید قیاسا با قطابی خلکی یه خلکی 108 روجا تخینید چه 200 روجا تخینید روجت فعلی یما هندانا خینید یما کا 100 تخینید انا ابجی یا نیورو 2 درصد تخینید یا دیدر کرد زور جان دکتر وگاوی مل کردستان گلک ام بجین جهندین هیب ناو سنترین روشنبیری بله این تو بینی هکر اوا سنترا بدرستهی او بنکو خلکی روشنبیر کن بلکو وگاوی افجیل هندک قناقین دی باینه هرچی نبید فرقی یک تده بید تو بیجی اف سنتره فعلا کارت کن بوی پیواگران السر خودانای سنتره روشنبیر کرنا جواگیان یا گنجیان یا حتی دیمای تو بینی اوا سنتره شیعه تشتکی و صاب کن یا جی اف سنتره وکو هندک جورین رایک خستن آل ناوا هریما کردستانی حالین آنان جیر پردا روشنبیر کرنه بله راسته خوش بسیاره سروی بابتی مگلک گنگشه يتقال ريفابريا قشتية روشنبيري كرين الباريزجها دوكي وحتى تقال وزارة الروشنبيريجي أوجي يتقهشتنا بقناعته وهبونا فان سنترات ناف باجي ركيدا كارك زيدايا أباب كار روشنبيري كرنه نارابن بلكو هما كومبونا هندك جنجايا إيفاريا الجهكي هندك صحبات عدي بخوكين ديرون نخاري وديتشن شو كار روشنبيري ناكن جبر هندي وجبر وانظروفت آبوریجی وزارت روشنبیری بریاردا نوتو تشتک سنترت روشنبیری السرانسری پارزگاه دوکی هبون دوکو بقضاوه نوتو تشتک بون همی لغو کرن 4-5 کلام چونکه ابدی همید به مفابون مدویتن که گل رایبریا گشتی یا روشنبیری جمعت آخفتین رای آواجی وصانه مروف با خوده بجیتن ما 4-5 سنترکت تایبەتمەند هەبن بۆ کاری gelek باشتر مش نوتا هەبن یەت بەتاڵ وێژەش بەر هەندێک بێگاوێت 4-5 هێلاین یەت تایبەتمەند شۆلێکی تایبەتمەند بکەن و ئیشەڵا ئەو ژێتە چارەکردن زۆر جان دکتۆر ئەت ناوا جواکی داد ناوا کۆمەڵگەهێدا و دەسەڵات و حکوومەت و حتا دیمای هەمی ئەف پێک هاتە چاوا ڕێزە ڕەوشەنبیری تێتە گرتن ملت ما مخابن gelek رێزل ڕەوشەنبیری ناگریتن ملت کورد شکەڤندا بەس رێزل پارات گریتن gelek حەش پارات کرد مخابن وا بێژم و gelek حەش مانسەبات کرد گەنجی ما وەختێ دەرد کەویتن ئان هەر تاکێکی ملەتێ ما بەس ئەوەل سەرفکراوی کادێ چەند پارە بدەست خۆی خیت و دچاو بدەست خۆی خیتن و کادێ چ مانسەب وەرگریت سیباقە سەرا مەناسەبە سەرا پارە ji ber hindê ڕەوشەنبیری ev tiştenînin ev berîkanî naket ne bo para ne bo mansaba ji ber hindê rawşenbîr tête îhmal kirin. Berawirdiyeke digel welatên pêşkefî diktor tu çawa bînî yanî welatên pêşkefî çawa serederiyê digel rawşenbîrî datken kîş rêza rêzgirtin hêdaya û berawirdî digel. Bele milletê pêşkefî gelek rêzê lê digirin İngilîzî dibêjin ev tabaqet dibêjin intelîgensiya yanî rojnamenivîsê navdar, medyakarê navdar, nivîserê navdar, hunermendê navdar, ev tabaqet dibêjin ew dibêjin ev mubdi'in yani behremendin, evane demagekê zêdeyê hey, guhê xwe denê ka ew çi dibêjin nivêsînê xwe da, çi axivin, çi dibêjin rêzeka zêde lê digirin û guhê xwe dine wan. Gelek cara xwe siyasî jî guhê xwe dine wan. Siyasî ya gelek cara ya guhê xwe daye van vê texa rawşenbîr û îstîşare pê dikin. Gelek cara nikel dinyayê Romanya balav boy yani rivaye edebiyata da Romanya hey ew behremendet çîroknivîs romanat nivîsin gelek cara siyasiya yê romanet wayet xaniye kudaye yan nivîsînet wan yan hunerê wan ji ber hindê ev tabaqe welatê pêşkefî tabaqa intelijensiya gelek ya qîmet e pitir siyasiya ew nago xwe dine siyasiya qedrê wa gelek nagirin qedrê
وانت جن في طبقة زور. بعكس ملة ما دكتور هند جارا ام دبینین هندك ايوار تينا ام بيجين ساس كران ريك خستن بو بالاف کرنا تشتکی روشنبیری فلان کسی پرتوگا کا چکری افرو کدی بالاف کتو دی بحثی به پرتوگا کت کا اف پرتوگا چته دایا دی چه ویری وکو راگهاندن کارکم گلک جارا چین دی بینی خود دوست و برادرین وی روشنبیریشی نهاتی یعنی گلک لاوازیا به و دیاره روشنبیرشی ایدی خول ایکود و ناکت خدا یعنی شبلی کسی که بابو تناگهی تو چد بیشی یا نوید بیده دفته یا جیانوی هند مجالی نادتی بید که خوب دتی که پرتوکک چگر که حوزانک چگر که رومانک دانه شبو روشنبیر خوشی ایکود و کم نبوینه بله ما برمی که ما صحبتی روشنبیر ماجی هند گرینگی واتشتانا داد و وقتی تا گویی ام کتابت خود دینوان حوالت ما کتابت ما ناخینن حش خواندن ناکد ملت کرد ملت که حش خواندن ناکدن و حش مروی روشنبیری ناکد نه بزدیویه نه دیجیویه ولی گرینگی نادته یعنی پیتا پی ناکد نا بجید با اول نویسره که اوی ساله که یه خو زحمت دای کتابه که چه کری سر ادبیات کردی سر مجوی کردی سر زمان کردی او کتاب خواه که نویسر ندته جی البازار ب 3000 ب 4000 هک کریتنجی بوی باشه دا بخینیتن که مجوی ملتی یا چوانه یا ادبیات ملتی چوان او ویجی ناکد یعنی دچید باید 10000 ده روزی جگارا کشیده بله بس کتابه که 2000 ناکری زور چند دکتر دائما برای دیماهایی که بچه که جناب تا پیوک دیماهایی که هبیدن همه هر اوی از داخازه سرکفنه بو هوت کم ممنونه تین داخازه هندت کم اف جیلنی برابابنی گنجت ما پتر گرینگی بدن روشنبیریه پتر گرینگی بدن خواندن زانکوی خوب ایواز احمدن خوب واستینن و الروزنامه و گوارا بزفرن کتاب بزفرن دار روشنبیری بگن زور چنه دکتر زور سپاس جناب تا کتو میوان بوی گل مرو نشتن گتا جه سرفرازیه بله سپاسی هوت کم و رقصاندنا و دلیوی هر صابن ممنون تینه بله بینرین هجا خوشی به چند گشت ندیموهایی که خلق ابروکا و برنامه هوای روشن ایوار بادینان هیویا منو هم شویم بیچک خدمت هوایم برز بکنین تا مهینو خلق کادیو برنامه جر ترافدیری خدای مازن دادم بخاطره